Hadin kajing syak thair bakajing sanga na bon kiliang. Hakabidi bakajing primenabiang ya ke result. Juga MCS Preliminary Examination ke primenah ka apply tarik mata ubunai. Nakaliang ka Mekla Public Service Commission. Ka ai kajing pensyai. Halo kini kajing syak kena akibat bon kiliang. Kau ini kajing pensyai jong ka MPSC ka long. Baki ni ki rupu arngot ke primenabiang ya ke result ka apply tarik mata ubunai. Kadi nak daw jong ki lightly kajing keli ke babakla. Bat kini kilai teli ki jengeli ki babakla ki kentup R marks kawai bat barok kalong 100 marks. Hadin bala reassess lani la pe biang ye ki jubab. Tek tanam ta kini kilai teli ki jengeli la syam bagi dan sah nerfu arngot ki kandidat. Ki bala pasan di ki bala palat ye ke cut off mark. Kemudian nak kalian jeng MPSC kenang ban ai ke jeng bisar ke bahok. Kalau ke jeng bakla jeng ki jengeli kalapan pasan nerfu arngot. Dapat ki kandidat ki bala dapat pemenang mensua. Hakabidi bakani na kaliang jong ka MPSC kala ong baka jeng pe biang na ni ka jeng reassess ye kini ki RCRC kalong hadien ba uwe kandidat ula ai ka jeng ujor sek MPSC ya ka baka judon lu ka jeng ujor ka bakum kini ni ka kalat ikini lu ki kandidat ki mamsungu hon lan ki mamsungu dan jeng aratien ni ki jeng keli ki la ban ai ka jeng ujor bar undi kandidat ula ai ka jeng ujor nengkong ha ka arsan trik ukal ka di kasnem arjar sau mana kaliang jong ka commission kalau ayau ki answer dan dia kata ki jawab haka kendai terik jong umnai ba ar kesam arajar arsau hello kene kan ngrem dia malah thung ya ka internal inquiry la khat du ki expert man page hello kene ka jeng ujor jong kan dia bala syam bar ki expert kala syam ba ka don sha ka jeng keli jeng ba kala ki lightly ki jeng keli kum tawan aila dia ki wepan ki bala langat lan ki bala mar ki jeng e lagi ki lightly ki jeng keli ki ba bakla lapan pas sakini kin rupu arngot ka commission kal angrup ba kamdon kono kono ke jingle don bor ke jingle sila khmat na ke jingle buitu anrai kalong ke jing ai kum katakan national justice je kita baro ke beri hak wan pas hari ke jing baklai ke niklai tili ke jing keli da ka ba angru ba ki don ki khap ba amalai maka MPSC ke le ka bala banam don ke jing bakla anrai ke don ki khap ke ba ke don ke jing bakla ke jing keli ka ba kamde tang MPSC ka ba ja kum kini ke jing ja anrai ki pat ki board punya je ke exam rong kamru kejungat akibat kini kijing jah.